Abusia edini yesay eno one so tvgh yeah edini yesay so tvgh unya subscribe channel wa subscribe no like no comment no share ma hofro so nya bia edey ahwe edini amosomfo kwaku Alaska ba ko pamia mini yeah eneso ye ko yefa ye ko sampa ye ko sampa update ma update of sampa Nana Samgba Gyafla ene ya osamodua case na e wo court no ho nsensem na me ma update kakra afa ho me bra pani ba ko efe Nicholas ya wona Nana Samgba Gyafla ene nampa ya atenze make back as wo ye pi wo ye bibia na ye bibia ma no ya wo nsem ye batudwa sene ye mama so ti emre bi atwa mu ne se enne na court wa hye se ye bepie mu ewo the high court ewo Kumasi na watna contempt case Nana Samgba Gyafla efali against Nana Agyemang Badu woye Dormaahene san ye the president of the Bono House of Chiefs any the registrar woye amakonadu ntinyame ya adom ema ye kopie mu wo court ene anopai ye koye no amakonadu ene ne lawyers ebaye Nana Samgba Gyafla lawyers nso ebepie mu wo ho na ne wamma ene ye Nana Dormaahene sene ye mama so tie no emra na ye kwa serve no ni macho men a omo ne nchen prevent the belief threaten the belief nti belief no antimi anserve no ti ekopie mu wo Kumasi High Court na no pay ya kan nyina ewo ho no judge no ema yeti ase se eye asem na ye dia ba no efa eye Dormaahene wo ye the president of the Bono Regional House of Chiefs na ono judge nso no relate to the Dorma stool paternally or say nejanom any Dorma akonwa into relate to the church enam efa ni papa no ebusua mu ne senti no sa relation na owo ne ntino emma ni teme mane ntena asem no so endi mra emma kwan sa asem ebepie ewo court na judge na wo tena so no ewo some genuine concern reason bia office otena asem no so a ensem fata otimi rezi atwe ne ho afri asem ne ho enti ne America nyina ne se judge no ene erikusu ne ho afri asem ne ho enti se ya no nyame ya adom a registrar no be notify the chief justice ema wanam ne tumi ene ne powers so na odi asem no edi ama judge foforo na judge foforo atena so ti nyame ya adom se ye de ma judge foforo na mre a judge ne betena so ene court kro no ye be ma maso ati enti ye damase Nana Samgba Gyafla oni obiara no ene ntokwa de Nana Samgba Gyafla ehwe nyina ne se ne mmra ne sie no eno ene ye de beye adwuma Nana Samgba Gyafla ehwe se ne ye beye a mmra no beye adwuma na sebi to train bi ebedi yenso kura na ontime mfa ne ntutrasem no enye bibia because ne mmra ne sie no ene obehwe so edi aye eno ena Nana Samgba Gyafla eye enti Nana Samgba Gyafla ene obi biara ne ntokwa Nana Samgba Gyafla ene obi ani asembia ne wo hwehwe nyina ne se sen ena mmra ne sie dian ena mmra ne sie obuo be ne se etimi di mamra eno ene wo hwe se mmra no beye na dwuma na obia eho atono enti medamase nyame ya adumo a eye the substantive issue no a eye the state of execution a eye Farouk Ahmed Samodua efali ye eni Dormaahene ni Nana Dormaahene fali ye no sa mienu ni nyina nyame ya adumo 7th of February April ya ewe ye ni mu ena nyame ya adumo ye be court eno nso ye kɔ ne ye besi bia na ye be mama so ati ebe America kra bi ni mi amadamfo Nana Dormaahene ebe kan sem bi efa sampa ensase ho se ne ye de bia me kan woni amamra woni mabakosem a o kan sem a eni nyina so se eyi Nana Dormaahene epeso ho no de ne sampa asase a enko otwe ben ye ena obisa ye ana okọ archive mo eko hunu rulings a aba ko betimi akan bibi no wo hunu ansa na wa make sa comment na wo make ye no mesre no ye nim nyonomefo nyonomesoma nyonome na ye nim wom omo a ye nim wom a ye ne wom wo nhye a ruling dasu a in the ruling no ewo ho ye ne kotifo na ye nyonomefo adom ena omo a wo bebi tena ya ene ono betimi abeka se na sampa ye ne dia ye mesre Nana Dormaahene se ohwe na ye formi te se assembly samre no a ye asanteman British oni broni ekon ya broni edi asanteman so emra asanteman di kai di broni so di ne so a ekon ye konka broni ansa na broni be konka asanteman a ogu asanteman no ebedurumre bi
ema ye form is a grouping no that grouping na broni form ye no or form say mumun can we say assembly form o wie ye no and obe restore the Asante configuration or some be restore biom or restore ye no ye otumfo den or ya Asantehene or mane to me. Into the restoration of Asante configuration, I think Dormaahene has to go and read about it and see what powers were given to the Asantehene and what authorities are the territorial authority in the Kekahon. Baby, our friend Obunu and that day, my person or Konoka Kaina says some Rene, your friend is saying, Sankrataya, me can't say Dormaahene, Eddie court. Your court that was 1953 crying. That's how I'm running Krana Yunme, near from Suman Yunme. Yedi kan court Sampa Nkomya Semhu, Sampa Nsase Semhu around 1923 abroni ne tenaso. Samre ne nyina no na Dormaahene sabi mesrew kopesa judgment na kan na emmeka se Sampa ehye Somasi. Sampa entimi ehye Somasi da Soma oni asase na sase obi asase so no woti sa asase no eyekuti asase. Ye free Sampa ekwa ye ne debibi ene ye bohye. It is in a judgment, well documented judgment aba. Intimesre and mebuno amu Sampa. Monkama kumantom yamu amu frame. Say na Dormaahene kasi wakase suma Sampa say ni say no mesre mo munyai. Ye wo documented evidence ho. And ntin na emera na yewra otikoko so peja Sampa konwa ebone manhene asomahene sorry call ye eco petition that time PNDC government no. PNDC bre wom say their assessments are frivolous. Nyina so sebi nyansa bi anim ena omubogu ye ena yewra epeja Sampa akonwa te mesremu a enya gidigidi ne yeri ade Sampa ene bunu ene ntokwa yebesremu mo manipa ba akomienu bi emfa omu pesemenkume nyanti enkreti unimaginable and perceived ntokwa bi mesremu Sampa na Samgba Gyafla ene na trankonya omuni obi biara ene ntokwa bebi a Sampa se ene yepese ye keep no ho ye sorry etu ye nananom e wasanteman ye tori etu wo mo ho enti enye ye ene yebeka se ye nimnyansa sin ye nananom enti ye ba betwe ye ho afri asanteman mesre sanetie Sampa eya asanteman de titititi nana kofi so na ofri mu a nana Samgba Gyafla edi na de yi eye nana kofi so no obeswai ekire otikoko so eno owo yenso no koye na mamre anse na yesie no enti mesre ema obi ntena ho encreate artificial adibi enkase Sampa eye bunu yeni yibia ye friend bunu mesre mo a it was a geographically created for administrative purposes menyamre na me di wafa emra the Asante kingdoms of form what happened after the war Sagrati war na ye kun ye after enuno die ne si ye in 1935 die ne si ye restoration no die ben ene de ba ye ka say we are restoring something. It's an English word to restore. What do you restore? Adia e wo hodada ene ye restore nti ye ka say ya restore bibia which means that the former powers na na wo no sa powers no nyina aseaba nti mesremu mripamo no meba ne atnasi ne bisa ye hunu ne afankrata e de atutu ho ne yahwe enye ene obi ba be kase mi ba be kun I expanding my territory. The fight to expand territory was done some years ago, 100 and 200 years ago, and that is how that great nation called Asanteman was formed. That nation now ye chichire ya ye friend Asanteman no eno ena Sampa wo mu ye sorry to ye nananom a no omu wo mu sam mere ne nyina na ye nanam wo mu no omu wo mu up to now, and that is what I keep on saying. After this world, if there exists any other world, we will still be members of Asanteman, and that is the fact. Timedamasi, and Mobi Medada will say, Obi and a pese ye babuno, and Nana Samgba Gyafla see they be Mintiasia me Kwasanti, they be Nana Samgba Gyafla, any ya your has generation in a sorry etu say, Sampa Kunya ewo Asanteman. And Timestro Bibiara, don't let somebody mislead you. Read, send ye debia memekano, the Asantes, no, fortunately. Those they made the history against were capable of writing. And the Asante history is one of the well-researched one. Because omuni omu prayer, omudi formi sa omaya ye friend Asanteman. Omuni omukun ye no eye nkrofo a na sebi omunim atwetwere. Enti ama Asante abakosem no eye well documented. Ah baby obefa bia no you can read and see it. Ti medamasi. Nyame ya adom na Chief Justice enam ne power so
no de asem na eye contempt hearing no e de ma judge fofra judge court kra na de be ma mra court na betena no ye be ma masoati nyame ya adom nso a on the 7th ye be kwa kotena that stay of executions na omo faali ye no ye betena na nyina so ye be sere mo ma ye nkoso na ye ntena sondwie mu na ye mmokro na sondwie ho ban ohunu bibi aka bibi ohunu so bi ya de bia emfa sondwie ene ye ma na waka ko police for no omo ye nam for na catch the security agencies are there to maintain peace and order. Don't allow few selfish people to destroy the peace that we've built so far. Mama yen koswa na yen sono kremu na yen nanti enko animu na Samgba Gyafla ene na trankonya de omo beye ama Sampa traditional area akonkan. They will partner whoever is needed. Obi biara we available, obi biara we competent, obi biara award the powers to help to develop the traditional area. Nana Samgba Gyafla ene na trankonya be partner wom send ye be ya Sampa traditional area ebe fan ntuma pafra yada mwasi me pamono so no me no mo besa ahia biom nyame nka mo ho no wombo mo ho ban jabusanfo ena motie no mi bra pani Nicholas ne nsem na odi tuja ena mokotie baaye no nti abusan ye nkyere ho no ayeja ena yede mbosia se no nya subscribe channel no subscribe no like no comment no share ma hofro so nya bi edey ahwe edi ne yakwaku Alaska ba ko pe bidi mbosia da sene meto amuso pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.